churches zethu ukhala ibhungane emalokheleni ethu indlala iningi abantu banxaniwe lapha kuma local churches bese ke mabefika la because of the amount of blessing that is here but bafana nomuntu ongena ezibeni ongakwazi ukubhukuda ungena emanzini engakwazi ukubhukuda ukubusiseka okungakhi lutho hayi akucala laba abakhamende lo icala lethu thina siholayo kufuneka ukuthi lento emnandi ngangayisizwa la bangayiqali la emhlanganweni bayiqala emakhaya amen I'm praying ukuthi kulasisize thina sonke esine responsibility yokukhonza abazalwane siyobasa umlilo ekhaya yabona manje babusi abazalwane babusiseka into engapheliyo kodwa akukho nto evelayo after that ubusiseka kwabo sathi siyoni lapho ngangishumayela khona abasha babusisekile kakhulu begcwele imoya ingcwele bekhuluma nangezilimi and all that bebusiseka uzica kumnandi uba la endlini uthi ke lo mama oyisiyoni lapha sasingene kwakhe bebusiseka abazali bekhuluma ngezilimi bebhobhoza kukubi uthi umama la awuhlambuluke phela umoya awenze njani moya awuhlambuluke lento ngayi-understand kanje mina uthi lo mama uthini uNkulunkulu senibhobhoze kangaka senibusiseke nenza konke le nikwenzayo what is the message from the Lord uma ufunda incwadi yabaseKorinte laphana the key word is edification so kukhulunywa ngelimi kwenzeka konke the key word is edification abantu bethu asibafundisanga ke ukuthi funa bathi noma bebusiseka azibuze would I be edified uma mina bengilalela umnumzane enza kanje yeah okay siyazwana hlobo sami angicimi lokho this is powerful lento le nkosikazi powerful kabi mara kwasha bafana mara ayidingi lo nkunginyale ayidingi lesizwe idingi iclass sanibona idingani angisho ukuthi nenzeka mani mfaka azokhuluma lapha ku convention but this needs a class labantu azoba nesifundiso esi-continuous and be able to monitor them ukuthi they grasp these truths bawabamba our failure is there asikho isikhathi sokufundisa abantu izinto ezinjengalezi ekhaya sibone ukuthi bayakhula laba bantu esibafundisayo
bafike endaweni ethile, and eventually laba bantu labethu become teachers like us. Akusebenze kahle uma ufundisa mina ngedwa ukuze ngize ngiyofa bengafundile bengekho ngaba producer abanye othisha. Una ngiproduce abanye othisha. Produce bangumprofeti, ngiproduce abanye abaprofeti. Uma nguthisha ngiproduce abanye othisha, uma ngupastor ngiproduce other pastors abazokwelusa ibandla. Sanibona. Angicimi ukuvutha. Bathi awulo baba lo usemdala usiyasicima manje. Usiyasicima manje. No. Ayinto ebuhlungu nje abantu babone behlele enkonzweni bengakhuli. Amen. Bengakhuli. Kube khona ke laba nje abayibona abazwayo ukuthi makukhona bona izinto ziyenzeka noko kodwa hayi ngoba kwenzeka ibandla ebandleni lo alibonge igama lenkosi. Let me hope angizun discourage ngale ndlela engikhuluma ngayo. These things nezinye ezikhulunyiwe la need to happen in a local situation. That's the greatest school, sebandla. La uneku 30 minutes. Ekhaya bengazuthatha 30 minutes. Whether tata more than that. 40 abuya thola isikhathi sokuthi okay sesikhulumile ke nizwani. Do you understand that engikhulumayo? Abesebethi abanye hayi asizwa la nala. Athi luphela usuku benezinto abazibambile. Hayi madala. Yeah, okay. Angikhuluma ngokwami nami ngakhuluma indaba zabantu. Angikhuluma ngokwami nabe inkosi engiphathise kona. That's my greatest concern of late. Ukuthi sifisa ukuthi laba basha sinabo babe yini kusasa. Sibe nenhlanhla thina yokufundiswa ngabantu abanesineke ibandla belingakahambi kangaka belisahlala ekhaya. Nawo ibandla sahlala ekhaya manje. Evikini ibandla lihlangana ngomsombuluko lihlangane lonke ebese izinsuku lezi zenziwa ama groups kuze kuyoshaya uLwesihlanu. There's even difficulty to get time for Bible study. Difficult. Kanti bekuthiwe masibephendula sibaphathise bese sibafundisa ukugcina konke. Sizophasa engathi sofail abafundisi. Engathi sofail. Uma efika uthisha omkhulu uJesu umnqaluso omkhulu etozani la yini leni yenzani ungaba likhuni kakhulu. God help us sikwazi ukuthi mase sebenza sibe nokuthi si productive ngendlela ukuthi senza abanye. Ngiyazi ke understanding yethu yenkonzo yabantu abasha ayifani. Angizungena ke lapho. Kukhulunywe lapha ngendaba kaMoya Ingcwele wehlobo zami. Ne-culture yakhe nokusebenza kwakhe kuze kufike esifundisweni. Now,
ngimthandaza ngifunda iBhayibheli kwambuleke ukuthi ngibeke ngalendlela engizobeka ngayo ngoba abantu abaningi abazange abalithola ithuba loba babe seklasini la kufundiswa khona ngendaba kaMoya Oyingcwele bayashunyayezwa ngoMoya Oyingcwele. There's a lot of preaching about the Holy Spirit, less teaching ngoMoya Oyingcwele ukuthi abantu bakwazi ukumazi ukuthi ungubani. So yona a challenge less esinayo webazana bami. Ngakho ke ngisathandaza ke ngitadisha iBhayibheli kube nezinto engiphuma nazo engifisa ukutambama namhlanje ngidlule kuzo hoping ukuthi ukhona abazozibamba. Kuyashisa la endlini too much. Abantu i-concentration iyabaleka. Yabona makustaff endlini i-concentration iyabaleka. Kuyashisa la endlini too much. Yabona bayiphephetha. Manje ngoba ngisagxuma ngazi zokwenziyani. Ngiyamemeza kodwa ngisamemeza kakhulu manje ngoba nezwi nalo lisekho. Manje consent ukuthi abantu bazongizwa yini ngalendlela okuyiyona. Uma ufunda incwadi yevangeli ngokuloba kaJohn, the gospel according to John, Evangel chapter 14 verse 16 and 17. John chapter 14 verse 16 and 17. Kuleyo ndawo kukhuluma uJesu lapha. Asivala methu sithandaze baba wethu ongcwele iseka Jesu Kristu umsindisi wethu. Siyakubonga kakhulu ngale mhlangano emihle osenzela yona. Umthandazo wethu ukuthi ma wabiwa izwi lakho le ndawo njengoba ingcebo zakho isaqhubeka nezingcebakazi zakho zisaba izwi lakho, umoya wakho ongcwele yena uqobo enze ukuthi limile ezinhlizweni zethu. Izwi lakho lihlume ezinhlizweni zethu ngoba liyimbewu. Sibusise nasemvakameni sesizwile usibusisa ngendlela emangalisayo. We have been challenged lapha ngendlela emangalisayo lokusile. Namanje siyacela ukuthi usiholele edwaleni elingenhla kunathi egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Malibonge ke igama lenkosi. Izinto engifuna ukugcizelela kulomhlangano omkhulu wabasha indaba yokuthi lesi sikhathi esikusona sebandla isikhathi sika Moya Ongcwele. Lapha kuthiwa uJesu uzocela another comforter. Ucomforter wokuqala bekuyena uJesu esahamba nabafundi bakhe. Now that he's gone, uzocela another comforter ukuba azothatha indawo yakhe ebandleni.
Now uma kunjalo ibandla funeka limamkele, lim-acknowledge, livule indawo yakhe ngoba ngaphandle kwakhe asakhi elikaJesu ibandla. Ngaphandle kwakhe asikwazi kwakhe ibandla ekuyilona elizobuya alilande uJesu. Ngenxa yoba usefikile, akazufika, usefikile. Everywhere ezweni lapho kuthiwa abantu bethiwa bangamakholwa khona bakhuluma ngomoya ingcwele. Sasi sesikoleni e-UPI sahamba saya kwenye indawo eMnambithi singama students kuyimini ye-Pentecost in one of these churches, mainline churches. Bayenza ke lento yokuthi bakhumbule, celebrate ukufika kwamoya. Benza inkonzo ze-Pentecost. Ngenhlanhla satholakala sikuleli isonto, angizolisho igama lalo. Singabazalwane abathile. Safika khona ke sangena basihlonipha ke. Umfundisi akezanga wanika umvangeli ukuthi avule inkonzo ngevesi elihambisana nePentecost. Mfundisi umvangeli ke walivula ivesi. Wavulela amakholo uba azokwazi ke manje ukukhuluma ke manje afakazeke ashumayeleke ngoba sekuvule ubaba umvangeli. Sikhona ke nathi lapha enkonzweni sizo celebrate ukufika kukaMoya Ingcwele. Uthe bese qedileke wavula ke wasenza iphutha loba aqale anike thina. Wayiphutha lelo kumina ukuthi baba lo akasazi impela. Unika thina uthi asikhulume ngendaba kaMoya Ingcwele nePentecost. Wasinika ke salandelana ke ngicabanga sasibathathu mangakukhumbula kahle. Sesiqedile yaphela inkonzo. Thina sasifunda iBhayibheli. Hayi laphela leli verse salifunda iBhayibheli, sachaza abantu bakhamisa bathi umfundisi amanye umvangeli wabonda inkonzo iphelile manje. Umanje othumela kumfundisi, hayi mfundisi inkonzo siphelile lapha. Laba visitors zethu aseyivalile inkonzo yePentecost. Angazi ukuthi sokwenza njani manje ubusuku busemncane kanti kwakuzodonsa ubusuku bonke. Oy umfundisi kwafuneka avuke manje fakukholo lo wakhe ezeneno azoyibuyisela inkonzo. Kukhuluma abantu ngomoya kaNkuluNkulu abangaphendukanga number 1, abangazele ngokusha. Ngoba ngeke umamukele umoya ingcwele ungazele ngokusha. It can never happen. Sayivala inkonzo, sahleka ke sahamba. Sesiyivala inkonzo. Hayi ngoba siyivalile, ivalwe ngamaqiniso esiwabekile ebantwini enze ukuthi babone ukuthi hayi lento esiyenzayo ayikho. iBhayibheli malikhuluma likhuluma ngomoya ingcwele, likhuluma nge-outpouring of the Holy Spirit, the outpouring, kuthululwa kukamoya ongcwele.
eTestament elidala mangathi makancane silunguluza khona you find ukuthi umoya ingcwele wayeba phezu upon abantu abathile ebahambela ngezikhathi ezithile kodwa bese kukhona ukumenyezelwa ngabaprofeti ukuthi uNkulunkulu uzothulula umoya wakhe phezu kwabantu bonke kungabi ngabathile njengabaprofeti ababegcwaliswe ngomoya ingcwele belethe indaba zikaNkulunkulu ebantwini ngalo sikhathi bengakafiki noma ekhuluma nabafundi bakhe lapha ukhuluma ukuthi he is with you he shall be in you khona isikhathi njengaleso akusafanele manje abe with us anezwe ndoza Franso ixoxa le ndaba ekhaya akusafanele abe with us sixoxa indaba ukuthi ube phakathi kwethu la engathi he moves among the pews ufanele abe within us lento ekhulunywa lapha esizayo ukuba umuntu azibe intimate noNkulunkulu impossible kuphela uma esengaphakathi engasekho ngaphandle nje ngaphezulu look at Samsoni begcotshiwe bengamaNazarite just because he was not within them bagcina bephume amehlo ngoDelilah a great man of God enesiphiwo samandla kodwa just because the Holy Spirit was not within him ekhuluma from within wehluleka ukumelana nezinto zobunaziri wagcina sebemkhipha amehlo noma afana abo abaningi kodwa ufekapi wehle uzama now sikhothile lamazwi la kaJoel chapter 2 agcizelela uPetro encwadini yesenzo chapter 2 ukuthi ngensuku zokugcina uNkulunkulu uzothulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke uthi mabethi badakiwe uyabona lento la uPaulos uyakhuluma naye lapha eMasefeso uthi ningadakwa utshwala gcwaliswani ngomoya ongcwele angose sicabange lo ukuthi umoya ongcwele ukhuluma indaba yokugcwala ngomoya ongcwele njengomuntu egcwele utshwala nisangibona kodwa wenzeka phela ngiyencipha emehlweni it is through the Holy Spirit Paulos ekhuluma lapha uthi ningadakwa iwayini ngoba liba ngumsindo uthi gcwaliswani ngomoya now lifanele ibandla libe nama members akulona agcwalisiwe ngumoya as a person who is filled intoxicated by alcohol yabona le comparison leyo usho ukuthi umthetho womuntu lona mayesefikile umoya ingcwele should never have icontrol empilweni yakhe aziphathe lezinto ezehlayo phakathi kwebandla ezingekho right zikhomba khona ukuthi abantu laba abagcwele ngomoya ingcwele yabuza intombazana lapha ukhulelwe enye intombazana enkonzweni mase kumenyezelwa ke
ukuthi uNozibani usekhulelwe. Yabuza ikhala, engabuzi umuntu, ibuza uJesu. Nithi kwamenyezelo nje yakhala kabuhlungu man. Kathi we Yesu ubuphi? Where were you? Ngesikhathi lentombazane ekhulelwa. Uyamuzwa umuntu o-understand indaba ukuthi umuntu onoNkulunkulu can't be impregnated by a man. Amithe ngoba uNkulunkulu angeke akuvume lokho. Uyakunderstand ngathi le ntombazane understand lento. Where were you? Engakhulumi engabuzi thina, engabuzi nentombazane ekhulelweyo ebuza uJesu ohlala phakathi kwale ntombazane ngomoya ingcwele. Where were you? Now ngisakule ndawo ukuthi ke iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu uzothula umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Okay. Umfundi incwadi kaEzekiel ngesizulu. Chapter 36 verse 27. Uthi uNkulunkulu lapho ngikhuluma ngomoya ingcwele njalo. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Ngiyaku faka umoya wami phakathi kwenu bese emayisefikile abesenenza nikwazi ukugcina imiyalo yami, izwi lami nikwazi ukulipractice. Abesethi ke niyakugcina izahlulelo zami nizenze, the judgments of God. It's impossible webazalwane ukugcina izwi laNkulunkulu umoya ingcwele ngeke. Ungakufisa lo, ungakuthanda lo ukwenze. Niyakhumbula oPetro engakafika umoya ingcwele, oPetro wathi uJesu nizongishiya lapha ningiphike, wazi wathi uPetro lingakakhali iqhuthe kathathu uzobe usungipikile wena. Lingakakhali iqhuthe usungiphike kathathu. uPetro wathi mina ngiyofa la ufa khona. Uyabona ukushiseka kwenyama izili, natural zili, ayikwenzi ube likholwa elinqobayo. Awusiyamsana? Ungaba likholwa eliserious. uPeter waye serious ngokukhonza uNkulunkulu. Just because the Holy Spirit had not come, he failed dismally. Waze wakhala inyembezi engathi ziyashisa esephuma ku judgment hall, what I go fishing sengiyodoba. uPetro akamphikanga uJesu ngoba eyisehluleli, umphike ngoba amandla afika nomoya ingcwele wayengakabi nawo. Baningi abanye bethu abasalile endleleni hayi ngoba bengamthanda uJesu, just because amandla abanawo okwenza lo. Bangabantwana bakaNkulunkulu wodwa. Uthi kumbhalo lapha ke I will put my statutes, my spirit in you. Moya wami ngizomfaka phakathi kwenu. Uyena ozonilekelela uba nigcine izwi lami nihambe ngokwezimiso zami. Akho umuntu waphila impilo ehlanzekile engcwele lapha umoya ingcwele ngekho. You can be zealous, ushiseke, uzimisele, ishayisa ublekile. Uyabona uthi uyibambile ihambe nawe. Uyibambe
Gokho. Ngoba akuyi ngokuthi uzimisele kangakanani. Kuya ngokuthi watholile lamandla azokunika wona uNkulunkulu ngokufika kwaMoya Engcwele, ebese uyakwazi ukuthi imoto yakhe ibe nama brakes asharp moyibamba la email la uyibamba khona, ingami la ithanda khona. Ngamanye amagama I'm emphasizing ipoint lokuthi uma sizophila impilo engcwele we need the Holy Spirit. Uma sizokwazi ukugcina izwi lakhe nezimiso zakhe we need the Holy Spirit, ngoba thina ngokwethu sizehluleki, we fail. Sifeyila sesizimisele kakhulu. Uthi uIsaiah 44 iverse yesithathu, Isaiah 44. Hey, okay. Isaiah 44 verse 3. For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thy offspring. UNkulunkulu lapho uqala ngokukhuluma ngamanzi, water, ukuthi uzowathulula emhlabeni omileyo. Abesethi ke amanzi amaningi, floods upon dry ground. Isomiso esiningi esikhona ebandleni sidalwa ukuthi uMoya Engcwele akanandawo. Kunesikhathi lapho simema khona, yakuzwa lo simenza njani, akadingi ukumenywa. Khona le ngoma esiyihlabelelayo sithi yehla moya uyi cwe usi sebe zise lo we can't continue singing that hymn as if the Holy Spirit is still in heaven. Balungile abantu mhlambe esifike senze imvuselo sabaqoqa basha fresh from sin. Singabaculisa, singabathandazisa umthandazo lo. Singabathandazisa lo mthandazo ukuthi uNkulunkulu abehlele. Hayi ibandla elidala libe every Monday yehla moya. Hayi. Siyahlangana nomsombuluko njalo yehla moya. Ehla ebuphi ngoba wehla ngemini yePentecost. Wafika qathatha. Kwabonakala futhi masefikile. In other words, ngizama ukuthi uNkulunkulu ngizothula umoya wami phezu kwembewu yakhe, phezu kwale mbewu yethu leni izingane zethu lezi, and a blessing upon thy offspring. Well, thina simadala uba uNkulunkulu, but at the same time he's bold enough ukuthi athi umoya wenkosi uNkulunkulu uphezu kwami. Sanibona bakwethu, nisangibona.
umoya wenkosi uNkulunkulu phezu kwami ngokuba ingigcobile kuba ngishumayele indaba ezinhle kwabathobekileyo ungithumile ukubopha abanhliziyo zephukileyo nokumemezela unyaka wokukhuleka kwababoshweyo and opening of prison to them that are bound. Before aqale le ministry yakhe, he was sure ukuthi uNkulunkulu has anointed him. Angithi uNkulunkulu uyise nendodana nomoya ingcwele ba umuntu oyedwa. Awunjani? uNkulunkulu uyise nendodana nomoya ingcwele ba umuntu onjani? Kulesi simo sabo sokuba ngumuntu oyedwa akanamahloni uJesu ukuthi ngigcotshwe uNkulunkulu Baba ngomoya ongcwele. He has empowered me ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. And it did not start umsebenzi engagcotshwanga ukuba enze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngamanye amagama uJesu before he started his ministry, he had to be anointed. Yeah. Ngabe siyakuchecka ini lo bantu esibanika imisebenzi labebandleni. Ngamanye amagama thina singathi si-reckless. Sithatha nombani ukhona osho njalo lapha, sithatha nombani simfaka emsebenzini ngoba naku kusekhona. Hayi bazalwane, akungenziwa njalo ngoba ukukhuthala nokushisa komzalwane does not warrant uba simfake emsebenzini kaNkulunkulu engakagcotshwa ngumoya ingcwele. Akusiwarrant ukuthi ukhuthele kakhulu impela hayi mayekhona nje into ziyahamba azihambe ngoba kukhona uJesu nomoya ingcwele. Now ngiza kulento ukuthi ke ibalekile lento ukuba siunderstand uJesu akawuqalanga umsebenzi wakhe engakamhanjelwa ngumoya ingcwele futhi kwenzeka lokho esembhabhatisweni wakhe eJordan uJohane embhabhatisi. Number one law, we need ukuthi silandele ezinyathelweni zikaJesu owathe uNkulunkulu wakwazi ukuthi athobe avume ukuthi umoya ingcwele ambhabhatise amhole. It's imperative webazalwane. Okwesibili ngithanda ukuphawula kule ndaba le kamoya ingcwele ukhona amagama asetshenziswa lapha ekhuluma ngokugcwala people who are full of the spirit. Amagama asetshenziswa lapha eBhayibhelini. Ngikhulumela ukuthi ucheke ukuthi kuwe kwenzekile ini lokho. Sanibona. Good morning. Ngenzela ukuthi ucheke ukuthi empilweni yakho as a Christian kwenzekile ini lokho. Wena ungenile emsebenzini owenzayo ebandleni, whatever duties you are undertaking, usuke wezwa yini umoya ingcwele ekhuluma nawe. Number one law. Number two, ngithanda ukuthi sikhulume ngamagama ahambisana nesimo lesi sokuthi ukhona legama elithi fullness of the spirit, ukugcwala ngomoya ongcwele. Indaba ye-experience leni yokugcwala ngomoya ingcwele ichazwa ngamagama amaningi ngendlela eziningi uma uyifunda in the scriptures. Ngizophawula ezimbalwa ukwenzela ukuthi iqhubeke inkonzo yephambili ingavimbi mina ngedwa la epulpit. Number one, uma kukhulunywa la eBhayibhelini ukukhulunywa ngabantu abagcwele who are full of the Spirit of God, kukhulunywa ngokuthi
abantu bamkele umoya ingcwele as a gift. Nangena kuzwa lokho? Isipho sika ngoba sizwe indaba isipho sika moya ingcwele. Now, uma kukhulunywa ngokuthi isipho sika moya ingcwele, isipho uma sichazwa, it's an offer evela komunye. So lona offerishwa isipho has got to stretch forth his hand or her hand, amkele, at receive without consideration webazalwane. Uma ngikupha isipho ngithi ngisiphathele wena, all you've got to do, if you are interested, is to say, thank you, my brother. I appreciate your gift. Bese uyayithatha. Amen. A gift ayiphelele until you receive it. God has sent us. It's amazing. uNkulunkulu usikhulumela mhlawumbe indaba elikhulu yokuthi akhulume ngengxenye yakhe athi umoya ingcwele uyisipho ebandleni aphalona ibandla ebanika freely engabakhokhisi lutho. Now, uma enze njalo, it is the duty of those who teach others ukuthi umoya ingcwele akasetshenzelwa. Sanibona? Akathi? No. He is a gift from the Father. Now, abaningi basokola and are delayed in receiving the Holy Spirit. Ngoba kukhona isimo esifundiswayo sokuthi ufuneka uzikhandle before you receive him. Funeka uziyolala entabeni. Uyosila ukudla akutshela insuku ukuthi ngangisila 7 days ngathi ngoba 8 ngamamukela wafika. Yakho la kuyona eyami le. Sungitshela indaba zakho. uNkulunkulu uthe umoya ingcwele is a gift. Now, okwami is to understand ukuthi uNkulunkulu ophayo unginika umoya ingcwele njoba enginike uJesu Kristu as my savior. Usenginike i-second person manje, i-third person manje ukuba ibe yisipho esizongisiza ukuthi ngikwazi ukukholwa ngiphile impilo engcwele nenqobayo. Ngithe isipho is not complete until you receive it. Have you received the Holy Spirit? Have you received the gift from God? Ngoba lokho okwenzekayo ukuthi ngisebenze kakhulu ngizile ukudla ngincishe lalela uNkulunkulu akathengwa ngokuzila. Mawuzilile awenzele uNkulunkulu usenzela wena ukuze ukwazi ukuconcentrate. Hayibo seke kwaba mnyama lapha endlini ngazi makusakhaya. Seke kwaba mnyama lapha endlini. uNkulunkulu usibusisa one way. Usibusise ngoJesu, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Now, ufika manje for ukuthi athumele umoya ingcwele, umthumela njoba usipha njengoba esiphe uJesu ukuthi uJesu umoya ingcwele azohlala phakathi wethu, so that we can prepare for his second coming kaJesu. uPaul
mayekhuluma namakholwa aseFesu wafika uPaulos lapha amadoda u12 aphendwa uApollo ngala amadoda entazingana ekhuluma nawo ekhonza nawo uPaul felt ukuthi there's something lacking here. Bayafuneka abantu abakwazi ukuzwa lokho ebandleni ukuthi kukhona into engekho la noma sekugidwa kangaka nje ukuthi ikhona into engekho la noma sekwenziwa konke lokwenziwa ukuthi ikhona into engekho la. uPaul usithi ke hoye bazalwane selokungakholwa nje nana wamukela umoya ongcwele bathi ke laba hayi umuntu wabantu asazi lutho lokho azange sizwe nakuzwa saphenduka thina sabhajadiswa ngumbhaphathiso kaJohane umbhaphathisi waphela lapha le oyikhulumayo azange sizwe nakuzwa ngayo. Now we are born lokho kwenzeke ebandleni umoya ongcwele sehlile. Sanibona kwenzeke nini umoya ongcwele senze njani esefikile kodwa kusekhona abantu abathi azange sizwe nakuzwa ngaye. Kuyadepend ukuthi phela othisha bakho bangoba uJesu uthena phana mayekhuluma kuJohn chapter 7 wathi ukhuluma ngomoya ongcwele ababezokholwa uyena bamamukele ngoba uyamukelwa. We receive the Holy Spirit as a gift from God. Uthi uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe chapter 20 verse 22 incwadini kaJohn uthi receive ye the Holy Spirit. Ngesikhathi esahamba nabe sahamba esephakathi kwabe engakahambi wayebakhuthaza ngendaba yokuthi bamukele bani. Hayi bafundisi bami bakukhuthazwe emabandleni abazali bamukele umoya ongcwele. You find it very difficult ukukhonza nabantu abangagcwele umoya kaNkulunkulu. Uyasokola usebenza overtime. Izinto engabe zenziwa ngabazali kufanele zenziwe wena ngoba wena phela umfundisi la ekhaya umfundisi uzobona. Kodwa uma sebegcwele umoya ongcwele they are channeled kwizindawo zabo zokusebenza ba-operate and then the team ekhona ebandleni ikwazi ukusebenza iphumelele yenza umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi uJesu bafundi bakhe receive ye the Holy Spirit. Lasifunde khona izolo uthe uJesu Wisdom chapter 1 verse 8, ye shall receive the Holy Spirit. After that the Holy Spirit has come upon you. Wenziwa njani umoya ongcwele? Angizwa. Uyamukela. Oyibuza uyiphendula. Have I received the Holy Spirit? Uma ufunda Izenzo chapter 2 verse 38. uPetro shumayela laphana after Pentecost uthi mayekhuluma nalabo bhembu abegcwele lapha ngaphandle bezela bezolalela uma ekhuluma kule verse uthi uma niphenduka ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Abantu abaphendukayo kumele bamukele umoya ongcwele. Amen. It's imperative. Uyabona ke uma bengifundisa iclass lami engizohlala nayo isikhathi eside besoxoxa le ndaba. You are supposed to receive the Holy Spirit. Bese sochazelana how do you receive him? Amen. Sixoxe leyo singashumayezani. And uthi kumbhalo
uma Philip Petro no John bebheke eSamaria laphana bezwile ukuthi indaba ziyenzeka laphana kusindiswa abantu abapostoli basebehla beSamaria bafike lapha babona ukuthi sebebhabhadisiwe. All right, sebenjani emanzini uPhilip sebafakele emanzini waze wafaka nendoda wrong. Amen. Wafaka nendoda wrong lapha isanusi lesi. Petro ke no Johani bababeka izandla abantu lapha behlelwa ngumoya ongcwele bamamkela esebemamkele uSimon lona uthi hey wePetro hey ngidayiseleni lamandla mani nami kuzange babeka izandla bathole umoya. Uyabona, it's true ukuthi kuyenzeka abantu bahamba ushumayela ivangeli usindiswa abantu, kodwa i-apostolic ministry iyafuneka. Sanibona, iyafuneka i-apostolic ministry. Uma babengayanga abapostoli laphana uSimeon lona wayezohlupha ebandleni dlala ngabantu bagila ibandla lihlakaze alenze konke ukuthanda kwakhe. But the coming of the apostles and the laying of the hands was separator phakathi kwabeqiniso nabamanga. Babonakala uSimeon lona ukuthi hayi lo akaphendukile lo. Uyazi ukuthi singampaphathisa umuntu engaphendukile ngoba esithanda. Niyakwazi lo. Nansi indoda iphathisiwe ingaphendukanga. Isafuna ukuthi yenze izinto ngamandla ayo ngoba inemali eningi. Uyabanjwa ukwehla kukamoya ingcwele. Hey baningi oSimon esinabo lapha mabandleni. Abenza ibandla lingayiphambili abazodaluleka uma kwehla umoya. Alibonga igama lenkosi. Wenziwa njani kumoya ingcwele? Uyamukela. Ngifuna libambe lelo gama. Receive the Holy Spirit. Have ye received the Holy Spirit? Lento nifuna nihambe niyoyenza emakhaya. Isikhathi saloko lapha sikho. Ambani emakhaya niyochecka lezi zinto ukuthi zenzekile yini. Uthi umbhalo ke masiqhubeke nale ndaba kamoya ingcwele. Uma sikhuluma ngoJesu uthi being anointed with the Spirit. Enye into leyo enzeka you receive. You're being anointed with the Spirit. The anointing business iningale testament elidala uma sifunda kugcotshwa abantu abazoba amakhosi nabapriesti kanjalo. Anointing oil was poured on that subject eyayigcotshwa njengoba uSamuel agcoba uDavida wathulula uphondo wamenza waba inkosi to be elungiselele bazothatha indawo kaSawuli ngoba uSawuli wayesefeyilile. Le particular phrase leka anointing isetshenziswa indaba kamoya ingcwele upon Jesus Christ. uJesu wazigcotshiwe naye. Niyabona amagama kaJesu kuthiwa Jesus the Christ. uChrist uthi the anointed one. Amen. uJesu is the anointed. Kuthiwa lapha kuEzenzo chapter 10 verse 38 how God anointed him with Holy Spirit and power, and who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. uJesu
ukuzenza inkonzo yakhe had to be anointed. Awusiyamsana. Kukhona into esifuna uba zenzeke lapha ezingezikwenzeka until we get to the anointing of the Holy Spirit. Thina asisezuthathwa uphondo olophethwe uSamuel alithulele phezu kaDavide ukwenzela uba abe inkosi. Kodwa namhlanje ugcobo lwethu luza nokufika kukaMoya Ingcwele ethatha indawo phakathi wethu webazalwane. Ngamanye amagama siyakhuthaza ukuthi abazalwane abayifune lento ngoba ngeyabo, ilegacy yabo le, ifa labo le, ukuthi babe ngabagcotshiweyo ebandleni lika Jesu Kristu, anointed like Christ. Okulandelayo, being filled with the Spirit. It's another term used in the Bible. Being filled with the Spirit. Le phrase ke ekhona eBhayibhelini futhi a phrase echaza effect of the Spirit kubazalwane. Bayagcwaliswa, they are filled with the Spirit. Lisetshenziswa kalapha chapter 2 ngemini yePentecost kuthiwa lapho, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with tongues as the Spirit gave them utterance. Chapter 2 verse 4. They were all filled. Lama experience anjena abalekile uba abe khona in our local churches. Abantu babe filled bonke, ungabikho ababukelayo abagxekayo ngoba abanye begcwalisiwe nguMoya Ingcwele. Lapha ePentecost bagcwaliswa bonke akwasala ngitsho yedwa, both males and females. Now the process ke yokugcwaliswa webazalwane ngoMoya Ingcwele begins by initial filling. Qala ukugcwalisa umuntu. Uyaqhubeka uma sifunda iBhayibheli, for instance sifunda incwadi yezelo, ukuthi ungapheli ngaleli yalanga mawugcwaliswa. Uma ufunda chapter 4 izenzo lapho abapostoli kade beboshiwe bakhishwa sebebuyela kwabakubo, they went to their own. Baphana ku chapter 4 verse 30 kuthiwa bathandaza for boldness for the apostles. Kodwa uma esehla uMoya Ingcwele ebagcwalisa afresh, umama lapho ukhuluma ngendaba ukuthi ibandla ibhawuza yethu. Amen. Nizwile? Beningekho. Ngiyanibona. Ibhawuza yethu, the local church. They were filled with the Holy Spirit. Bathola isibindi bonke nabo bengaboshiwe baphuma baya phandle bawushumayela evangeli. Paul speaks of that, uthi be ye filled with the Holy Spirit. Continuously being filled with the Holy Spirit. Uyakuzwa lo? Continuously. Into eqhubekayo umuntu asondeze ekugcwalisweni ngoMoya Ongcwele. Ibalekile leyo. Wagcina nini ugcwala wena? Ukuzisa ugcwele nini? Angagcwala. I'm full of God. Usizwe cha. Ade ngikhuluma lapha ngedwa. Ngithi siyakhonza nje. Kodwa joy of the Lord is gone. We don't enjoy ukhonza kwethu. Siyakwenza konke kwensikwenze kube nempumelelo, but that joy
athi umprofeti, the joy of the Lord is my strength, very scanty ebandleni lika Jesu. Bayakhonza uma igubhu lezaziko ngaba badansi kanje. Noma bona bedansa la abadansi bedansiswa ijoy of the Lord, badansiswa irhythm. Irhythm yenza babhambe. Uma ungacisha lapha ngeke badanse ngalendlela abadansa ngayo. Ngoba they have no joy of the Lord. Amen. Now ngizawule into ukuthi Paulo say be continuously being filled with the Spirit. Uma sizo maintain ke le fullness kaMoya Ngcwele siyadinga ukuphuza, drink from the source of supply every day. Niyangizwa thoza. Uma sizo maintain the fullness lena yokugcwala nguMoya Ngcwele, we need to drink continuously from the source of our supply. So kuyafuneka ke wehlobo zami sibe ngabantu abagcwalisiwe. There's another term esetshenziswa eTestament edition, being filled. Are you filled? Were you ever filled with the Spirit empilweni yakho njengekholwa elisindisiweyo? Okulandelayo ngithanda ukuphawula ukukhulunywa ngoMoya Ngcwele, being baptized in the Spirit. Leli gama leli abafundisi iBhayibheli bathi controversial phrase. Nevertheless, likhona eBhayibhelini lapha eTestament elisha. La eTestament elisha uma ufunda khona, it occurs about 4 times or 5 times in the Gospels, twice in the book of Acts. Ngingakusho lokho mangifundisa iclass. uMatthew yakhuluma ngayo baptism, uMark yakhuluma ngebaptism, uLuke yakhuluma ngebaptism of the Holy Spirit, uJohn yakhuluma ngebaptism of the Holy Spirit, noLuke encwadini yakhe yesenzo uyakhuluma ngebaptism of the Holy Spirit. Enye yezinto ebalulekileyo ekholweni ngalinye to be baptized. Now ubaptism ke sewalungiswa manje babebhaphathiza ngokuthela ingane amanzi la ebunzi. Sayayekwa leyo nto kubazalwane basasele kodwa abanye. Ikhuluma ngokucwilisa, to immerse or to submerge into. Le ndaba yokucwilisa to submerge fire phakathi. Now uma ufunda ke le ndaba leyo submerging into, a good example yaloko masikhuluma ngokudaya. For instance, if you take a garment uyicwilise into a liquid and not dye, uyicwilise whatever color it is, uyifaka phakathi, leyo ndwangu mayingene yangena yonke, it changes even its color. Now let me tell you, ithi uma sitholile ukucwiliswa, baptized into the Holy Spirit, we will be transformed. Sizoshintsha sifuze le element esicwiliswe kuyona. Hey, yeah, kuyashisa. Element yokuMoya Ngcwele. Uma sicwiliswe khona
kwazi ukuthi ungabikho ichange observekayo kumzalwane lowo ocwilisiwe ngoba mawukhulunywa ngokubhaphathisa it means about enveloping ungene phakathi lento inyamalale ithi masiphuma iphume nekhala yaleyo nto ecwiliswe kuphi. So to be baptized in the Holy Spirit, therefore, is to be immersed. Number 2, submerged. Number 3, buried. Number 4, completely surrounded by. Number 5, enveloped. By what? By who the Holy Spirit is. Hey, izimo lento ukuthi siyaclaima zonke lezi zinto sinazo kodwa asibonakali sifuza lona esiculiswe kuye. So that's one term. Ebese kuba khona le engifuna ukugcina ngayo manje, the release of the Spirit. The release of the Spirit. Paulos ukhuluma ngayo encwadini yabaseKorinte yesibili chapter 3 verse 17. Incwadi yesibili yabaseKorinte chapter 3 verse 17. Let them release, let the release. Albonagale Testament and Elisha, but God, it is implied therein. It describes the release of the human spirit, which takes place when the human spirit is made alive by the Holy Spirit. Kulo moya wami, he comes with new life. All right? Uthi mayefika in the deadness of my spirit, lapho ngiyinto nje engaproduce lutho, afike a release ukuphila. Mshumo oyingcwele. Ilalela ngeke bazana kulunge. Uthi uPaulos lapha, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And in translation, it is the release. Uma efika umoya ingcwele, angikhathali wawuzalwe ungumuntu ohluphekile nongazazi neaddress yakhe, nongamazi noyihlo nonyoko, ongazi nokuthi ngesibongo lesonaso ngesakho ngempela na. Uhleli uyinto nje ongazazi ukuthi yini, uyisinkwa nje. Afike. Hallelujah. Umamkele athathe indawo empilweni yakho. Uma efika uza nenkululeko kuyo yonke lemikhuba abathi abathandazi wena ngeke uphinde ulunge lutho. Ogobela bathi wena indaba yakhe emnyama. Noma usuthenga imbuzi, igusho, ibhokwe, yonke leyo nto ayisebenzi. Kodwa uma ungumntwana kaNkulunkulu, wamkele umoya kaNkulunkulu. Awusiyamsana bakithi. Umoya kaNkulunkulu releases your personality. Ngisho ngabe umthetho wakho nabakini abanandaba nawo ngoba bakubona njengomuntu useless. Bakubena njengomuntu oyifailure. Into engenamsebenzi abangeke benza lutho la ekhaya. Bahlushwa ukuthi ungowala ekhaya kodwa bazi bazokwenzani ngawo. Kodwa mayefika, God the Holy Spirit releases your personality from
bondage to liberty. Baningi ababophekile la. Because they've never experienced the release which comes, oh hallelujah, with the Spirit of God. Uma esefikile ke, he releases you from dryness. Uyakuzwa lokho omonako. Usindisiwe. Kodwa usizwe ukuthi omi. Kodwa mayifika yena uyakukhulula ekomeni. And then ebese uqala lento iyashow Jesu John chapter 7. Ebese uqala rivers. Hallelujah. Hey! Bese uqala rivers of living water. Kungabi ivesi yelikhothwayo. Kube practical. Wherever you are, lapho ukuhlala khona, nalapho uphila khona, rivers of living waters start to flow. Awubusiseki ngesonto. Awubusiseki uma ushumayela, ubusiseka noma ungashumayeli. Bona babusiseka kakhulu uma beshumayela. Rivers of living waters bese we are sinda from barrenness and fruitfulness. Uqale ukuthela izithelo esifanele abazalwane. Hallelujah. That is what we call the release of the Spirit. La ifike khule khona akhulula umuntu obengazuthi khona into angayenza. Abathi nabazali bathi hayi lo sesehluleka ngalona. Kodwa when the Spirit of God comes, brings liberty from dryness into rivers of living water, from barrenness into fruitfulness. Go to someone, 46, uthi, there is a river whose tributaries make glad the city of God. I said, there's a river whose tributaries. Uqala into enjalo la kuwena. Uvela imifula elethwa ngumoya ongcwele, ipresence yakhe. Le mifula le igeleze ikhiphe amanzi okuthi anisele every area of your life. Nalapho uhlala khona abantu bayasizakala because you have a river which has come because of the Holy Spirit. Alibonge igama lenkosi. These are some of the things which are critical to understand before you enjoy the presence of the Spirit of God. Surely describes the release of the rivers of living water from within the spirit of a believer. Uqala kumzalwane uthi kuvela imifula yamanzi aphumayo. For the scripture declare ukuthi rivers of living waters shall flow from the innermost part of a human being owamukela uJesu no okanye owamukela umoya ingcwele, as Jesus speaks in John chapter 7. Lithi iBhayibheli wayekhuluma ngomoya ingcwele owayengakafiki. Now silindele lokho ke ukuthi sifike, yabona, that is the pinnacle. That is the pinnacle. Lapho umzalwane nomzalwane engabusiswa eloya ebusiswa ukuvela la. Engankahleli insikelelo. Insikelelo iphuma phi? Kuye. Rivers of living waters start to flow. They can flow. Hallelujah.
mase kufike bani umoya engcwele, not any spirit. Mase kufika umoya engcwele, you start to enjoy life kaNkulunkulu ngoba you are his temple. Uhlala kuwe na uhlala kuye, uzwa yena. Ukhulunywe ngeintimacy lapha. Indaba yeintimacy iyona ebaluleke ngendlela emangalisayo. Ungabi umzalwane ozwa uNkulunkulu ngezikhathi ezithile, othola izinto ngezikhathi ezithile. Mawuthuke wahlangana nabazalwane utholeke, mawedwa nje, there are no rivers of living waters within you. Now sizoqedela kusasa okunye okuseleyo ukuthi ke sizoyenza njani le ndaba. Hallelujah. Amen. Sizoyenza njani le ndaba, funeka siyenze njani sonke kawufela in togetherness, sense lento ukuthi sikwazi ukuthi umoya engcwele angavakashi, angafiki masenkonzweni. Masingekho enkonzweni umoya engcwele akekho. Iphutha elikhulu le. Inkosi mayibusise isifundo sezulayo manje naphakathi. Noma ningezwa nonke kodwa khona labezwayo. I'm very sure of that. Ukhona labazwile abathi ya siyahamba ke manje siyokwenza njengamakholwa aseBerea ayethemba kweinkonzo zoPawulos, ahamba ayosearch imibhalo afunisise lezi zinto ukuze sibe confirmed ezimpilweni zabo. May God richly bless you. Usizwise lawa athenjiswa silifuse isimengenyawo sicela utata uGunya eze ngaphambili. Thank you, Jesus. Silifuse. Oh, Jesus.
Jesus. Hallelujah. Jesus. Njengoba nihleli phansi nje kukhona into apha kum ethi le imfundiso ayingeze iviwe noba ngubani. Kunohlobo oluthile lwabantu abaza kuyiva into ethethwa apha. Uba uyimamela isizina kakuhle, lento ithethwa apha sisixhobo esizayigcina inkonzo kaThixo in a spiritual antenna, i-aerial, ezawukwazi ukureceive izinto zikaThixo. Hallelujah. Ukuzibandla lingahambi ngemiswa, emotions, singenzi ngokohlobo ilizwe elenza ngayo, ngoba ilizwe lihamba ngemiswa, kodwa thina senze izinto ngokwenziswa, hayi ngoba sithanda ukuyenza, kodwa kukho lo osenzisayo. For 8 years, the Assemblies of God back to God, kukhonze otata nomama ababengenaso isikolo kakhulu, kodwa ingabantu abakhokelwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ndamangaliswa ukufika kwami kule nkonzo ukufumanisa ukuthi most yabefundisi balapha nama-elder alapha yayingengabo abantu besikolo, kodwa yayingamadoda nomama ababegijima ngamandla kaMoya Oyingcwele. Bantu abatsha, ndiyakuva ukulonda uhleli kuyo unento ethi I am ready to receive. Cela uphume esitulweni uzoma kule ndawo. Uthi umkhulu apha lento ayizilelwa kudla, ayidingi nabo ukuthi uyentabeni, kodwa ndifuna umuntu omtsha othi Yesu waseNazaretha, here I am. Jesus. I am ready. Cela uphume uzapha ngaphambili. Ngeke ivuwe ngumuntu wonke le, kodwa bakhona abasayiva. Ixesha limkile abantu abatsha, andinalo ixesha, kodwa ndifuna umuntu othi Nkosi lento ibekileyo kum khayiphuhlise. Thixo kusikelele useza mntana. Thixo kusikelele, Thixo kusikelele. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thixo mandibuyele umva kule convention, ndixakathile the weapons of faith. Jesus. Don't expect to understand everything. God akawuthi Thixo ndisizidenge sakho. Use me ngendlela othanda ngayo. Ewe Thixo ndingangabi nguye umvangeli ngoba ndibathanda abavangeli, kodwa Thixo saphe yami into. Ndinike yam Thixo. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. Yo, Nkosi yami. Yo. Bandabatha ayahamba amakhehla izawushiyeka kuthi lento bazayishintsha. Yo. Yini Thixo wami. Fundisa unyawo khawuze emkhonze kaThixo. Uzothandaza. Asizobeka izandla. Kodwa sawuthi Thixo le yamini wehla ngayo. Jesus. Ibingena uphindwana. Jesus. Yo. Yo. Bazalwane, indaba yenkonzo iyafana nerelay. Kuyanikezelwana iBayton. Lamaxhego salamadala azadlulisa iBayton enjani. Thank you Jesus. Cela sivala amehlo. Ube nomthandazo enhliziyweni. Othi ungandedluli inkosi. Ungandedluli. Don't pass me by. Oh Jesus. Ungandedluli. Yo. Jesus. Yo. Sifuna youth ekwazi uhlambulula, ahlambulula umuntu angabhaqwanga. Kodwa kwazi ukuza athi umoya ingcwele kanti onwabisanga. Sifuna youth enjalo. Yo. Thank you Jesus. Jesus. Cela uzelule isandla sakho kakhulu. Phakamisa isandla sakho kakhulu. Uzelo lilo wakho uwe apha kuthi uwe uzelo womlilo. Thank you Jesus, thank you Jesus. Uzelule kakhulu izandla zakho. Jesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Almighty Jesus. Thank you Almighty Jesus. Thank you Almighty Jesus. Raise your hands. Phakamisa izandla. Akwenzeki kubantu. Kuyenzeka kuwe, kuyenzeka kuwe. Kuyenzeka kuwe, kuyenzeka kuwe. Kuyenzeka kuwe. Akwenzeki ebantwini. Kuyenzeka kuwe. Akwenzeki ebantwini. Receive. 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 Oh Jesus. Yes. 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 Receive. Yamkela. 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 Thank you Jesus. Ya kuyenzeka, kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka. Hayibo. Receive. Jesus. Bamba, bamba. Receive.
receive. Linda, yamkela. Thank you, Jesus. Kuyenzeka. Mamela, vula umlomo wakho ubulele. Kholwa kwenzekile. Vula umlomo wakho ubulele. Myeke. Vula umlomo wakho ubulele. Vula umlomo wakho bulela. Jesus. Yes, Almighty God. Yeah. Receive. Ekama lenkosi uJesu. In the name of Jesus. Yeah. Bayamkela. Yes, bayamkela. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Nkosi mzali wethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga. Jesus. Kholwani bathandeka kwenzekile siphile endani zethu. Jesus. Singabuyela umfestuleni zethu uThixo alisikelele bathandekayo. Thank you Jesus. Asinto yonke efunyanwa ngokubekelwa kwezandla. Kodwa by faith izinto ziyenzeka. Thank you Lord. Thank you Jesus. Cela umsiza ngaphambi. Siyabonga kakhulu. Siyambulela uThixo. Nasemva kwemini nje egameni lenkosi uYesu. Sicela ukuba singabisa phuma. Siqhubeke nenkonzo sibe sesingena kwelandelayo. Isapha ayikabi ready, kuzawuba ready after le service. Siyacela ke okokuba abazosikhonzisa kule nkonzo bakhawuleze beze ngaphambili. Ambulance ikhawuleze ize ngaphambili. Sicele kuthiwa kudala le moto ivezwa iJVF 549 EC. Kudala le moto ibizwa ivezwa. Kuyacelwa nonke kukhona umuntu okudala ecela ukuphuma. Le moto imvalele oko kusukela ngo2. Yini siyacela
simncedisane simamelane sibekezelane sibe nenceba. Sicela ke nale moto iFord nayo umuntu wayo akhawuleza aye kuyo uyawufika sengasakwazi ukuhamba. Siyacela baleke aye kuyo le moto HTX 663 iFord. Siyacela umuntu wayo akhawuleza aye kuyo, otherwise uyawungakwazi ukuhamba nxa siphumayo. Izpecs zikhona ezilapha, sicela umuntu izpecs engenazo kuye ngoku azosijonga apha ngaphambili. Sicele tata wam Nkosi iMercedes Benz nayo imhlophe FGL 587 EC. Kuyacelwa nayo umuntu wayo akhawulezayo iattenda. Enkosi. Nje ngokukhawuleza emva kotata utata uMazaleni siyacela ukhawuleze iAmbuland ukuze le nkonzo ilandelayo. Nkosi. Masibulise ke kubo bonke abangcwele ngelihle igama lenkosi yethu uYesu. Bathandekayo, uThixo uye wasiwonga kule convention yase Great Khai ka 2025 ebesithe izolo xa sithetha ngayo sathi ispecial. Sibone kungena, in fact besivile kwangaphambili uba utata wethu usendleleni, usihlalo we-executive ye Back to God okanye ke Assemblies of God Back to God, ubawo umfundisi uMagugu uhamba nowakwakhe usuka kwi-region yaseBorder. Noko sathi xa ephakathi kwethu ayinoba ngathi akekho phakathi kwethu. Noko sithi masiyazise lonto uba ukhona phakathi kwethu, phakathi kwabantu abakhoyo esibahloniphayo nababalulekileyo kuthi naye ukhona utata. Letha mandikucele mkhuluwa, noko noba mabini mathathu phakathi kwethu uze tata. Ingabe ngathi ndithetha ngekati esengxoweni. Ndiyacela uze mkhonzi usibulise. Kusihlalo leo we-executive yebandla lethu. Uhamba ke nenilungu le-executive ubawo umfundisi uMhlane. Hallelujah. Masithathe lithuba sibulise kuqala kwi-leadership ye-region uRCC, sibulise ikomiti ye-Great Khai Youth, sibulise ngokukhethekileyo kutata uNkomonde, utata uBravik, nezithethi zonke ezilungiselelwe ukuba zirepresente umyalezo ovela kuThixo kulomhlangano. Okokuqala masixolise uba ngaba sifika namhlanje and futhi sifika inkonzo esidlule kuyo seyiphakathi. Kodwa ke sibe sivuya ukuba uThixo esinike ithuba lokuba sizoba khona. Siza apha ke ndihamba noNhlane, umfundisi uFali ngowalapha. Siphethe umyalezo ophuma
kwi-leadership yenkonzo at a national level. No Tatu Pistoli olilungu le teaching team. Nangu ba uchawe uhleli pha. Unkosikazi woyisakele ukuzonyuka kwezi steps. Umyalezo umfutshane bangcwele. Ngokuqala size siphethe amazwi okuwishela le youth convention ne region yase Great Kai impumelelo. Elithuba silapha sibuvile futhi siyaqhubeka kasibuva ubukho bukaThixo. Ngamafutshane mandithi ndithetha egameni le executive. Sikunyaka we celebration. Si celebrate 80 years since 1945. uThixo waqala lo msebenzi ngotata wethu uTata uBhengu kwindawo yaseBhayi. Andizuthetha ke izinto ezenzekayo ngoba ndingatya ixesha elininzi. Kodwa ke 40 years after uTata uBhengu wabuyela ekhaya waba senkosini ayikaqimi lento ngoba umuntu kaThixo zanga yakhele kuye kodwa wayakhela eThixweni. Okwesibini zanga ishiye emntwini wayishiya kuMoya Oyingcwele. Yilento isaduma nangoku. Now sifuna ukuthi ke xa sijonga ngoba le verse bifundwa apha kwi service esidlule kuyo la Isaiah 35 la verse 8 yiverse biniphethe nam xa nifika apha zafika zadibana izinto. Inamazwi ke athi and a highway will be there. Kentele vakalayo noba kungenzekani noba khonto yenzekileyo i-highway yona is guaranteed to be there. Number 2, xa ifunda la highway ithetha ngegama ethiywe Lord. Ithi highway of holiness. Yebazalwane nokuba ngaba singayityeshela thini holiness kodwa i-highway will still remain i-highway of holiness. Number 3, ithi le verse abantu abahamba kuyo ngabantu abayihambayo le ndlela. Xa isihla ke apho ndifuna uya khona inendawo ethi i-disqualification. I-disqualification iti the unclean. Iphinde iti the wicked will not walk on it. Njengoba ngaba sigqiba ke unyaka we-80 ndizohlala phansi. I-highway sithe izohlala ikhona. Kodwa into eslow down tatufali yi-invasion of the highway by the unclean and the wicked. Ngoku ke izulu xa ndimamele apha likhuphe i-highway patrol uzoclearisha i-highway ukuze xa sigqitha ku-80 singa slow down anymore kodwa singene kwi-period of acceleration. Remember, i-highway ine-speed sayo. Akuqhutywa ngo-60 kwi-highway. Akuhambi izibhayisekili kwi-highway. Thina bantu be-highway, it is time as we turn the corner that we accelerate. Senze izinto nge-speed, senze izinto ngamandla,
and God bless you. Amen. Emhlabeni nasemazulwini akekho onje kawe emhlabeni Jesus. Emhlabeni nasemazulwini